Adam gi maramda aikoida mang takpa asiana lairaba shurab sing ase yorok targasu Jesu Christ ki mapana aikoida marang kaiba punsi se aikoida mula ebus no sigi marang kaiba lemtok patok pa punsi se kanamta na pi de Jesu Christ na pi masigi punsi sigi maramda ne aikoi gi punsi se chawkhat na bagi punsi se azudai thoraka doine mi amana nawonda seltum mateng pangambe ingda ba pi bangamra ngamde Nawonda akchang faba piba ngambra ngakpi sembiba piba ngambra ngamde madu kanana pi shorna kaktang pi Christian life se kaino hai target di no magi tam na neb quick fix na te no mada brang long na kapa ka chaw bu su akoi nat chanaw se yam thu na dak lok kap ki bu su nat akoi khongchat ti tap pa yai adubu madu tap targa su madu gi oibedo aduki matik aphabdi oirakane proverbs ka hai yam thuna ina kuninga di yam thuna paisa yam pai ba pamaga di laira bada thong thile hai na chokhat pa hai ba se ishwar gi aning bane chanaus marang kai ba hai ba se ishwar gi aning bane John chapter 10 gi verse 10 da lai se Jesu Christ na lakpa gi pandam se kaino marang kai ba putsi ne bo se pibalais nang kai driver ai su kai dri nang su kai dri madu full oidri for ma pi ga ne hai ne Bible na the house nang na thandri bo nang na pathorak tri bo nang na yare hai ba se leitri for bo ke do ba Jesu na pi ga ne aduna shore gi aning ba pam ba se kaino ai chaukalak pa nang hengalak pa adune na officer oidra ga chaukat pa yaro hai de Bible shore makal gi punsi se nangom da lai tar ga di nang adum chaukat ka de shore makal gi punsi se engon da lai nangom da lai shore na nang ai se chaukalak papame sel thumda amen imung manungda hakchangda thabak thoramda aigi lokshin gyanda chokhalak pase shona pame madung hayeng oida be hangsit oida be maduna ngasidagi ngangba hogodom ne start to hogodom ne Amen. Praise the Lord. Adudagi na onda hengat pa si tam na slowly and slowly tam na maning si pun ba sumhor ko do no mo da ma fawulati. Charaw sing ay na ay saningi nangi punsida ay gi punsida marangkay ba chocolate pa si karamba dagi hawdo no nangi pungning wakas dagi hawr ka do ne. Kuy gi chocolate pa si karay de hawe paisa dagi nati charaw sing han. Bible na sila hay say nangi pungning wakal dagi chocolate pa darkale nangi thawai do chocolate pa matamda mapantong da su tam na chocolate pa sila kanib. Amen. Praise the Lord.